Oyo narore kamera na mutungateri Paul okay arogamire mutungateri Paul Kagunya na mutungateri Paul haya kainyure Paul tera mundu murogamite nake tamwire angekorwo ni tera mwenzako Oyo mundu ndakenegenire muno. Haya. Tondu mundu gwitwo Amuraya ni uhoro wa mbeca. Atwiraga mbeca itiendete inegene. Riu angikorwo ndiri wona milioni uria ikoragwo hana vari irugamite haha na muthigari urugamite ceni kwamba amioe iguru tuone kana ne kinyeta milioni icio 10. Haya ajia gucitara emwe uciroretie kwe mundu wetagwo Dada Sara. Sasa hapa tunamuona Samido akimkabidhi Dada Sara 100,000. Eterera hari uria hokaga. Haya turenda tuone uria milioni ikoragwo hana vari. Ladies and gentlemen, we are here watching history in the making, and right about now, presenting 1,000,000 Kenya shillings to Dada Sara. Nataka tumpigie Samido makofi akimkabidhi 100,000, 200,000. Wapi makofi 300,000. Wapi makofi 400,000. Hii nayo ni nusu milioni. Wapi makofi 600,000 makofi 700,000 makofi 800,000 900,000. Na sasa nataka nisikie shangwe, nderemo na vigelegele. Shilingi milioni 1. Wapi shangwe na vigelegele? DJ. DJ mokoje tekeria tondu ni twakinyia maundu hau makinyite kiugo tukuigua no kimwe tondu ngwiritwo ngirekia microphone no ndimitware o kundu gwitagwo Nyandarua o Njororok. Samido umana thire handu na maroiga urihe oimana thire. Okay. Haya ginendara na thire wito Samido ginendara na thire wito. Samido na waigua uko Duma utarehete thire. Wapi makofi ya mheshimiwa Elijah Njoroge Kororia. Ucio niwe uguturehete guko na kou nikuo bas au nehega hurira imumbunge wa Ndaguriti ruhiro wega nundu wa guka na andu riu makire riu ni mahoya turahoya na ni ma mwiso. Njokerie ngatho mundu wothe warutire ciringi yake gwikiriria Dada Sara. Ugai marathimwo na njokerie ngatho mitombo ya Inoro TV aria matumire nyone Dada Sara. Ugai marathimwo na muonage Inoro niguo dama wa mobile spares atendure naki muti na TV KJ no igwa digital no igwe ni thimu yaku yathuka dama ndakire haha ukamugurira spare to ni arateithia andu aitu githeti guo ateko